Ngiyalungisa manje bakwethu. Ya ngiyalungisa manje kanti bakwethu abanjani laba bathi kade bengizonda bathi manje sebeyangithanda. Hayi nami uShembe kade ngimzonda bakwethu manje sengiyamthanda. uShembe sengiyamthanda nami bo ngicela iloku ingubo le egqokwayo umnazaletha. Cela umnazaletha nami manje uShembe sengiyamthanda. Sengizwa ngimthanda nje uShembe bakwethu. Manazaletha mina nani sikanje manje. Sinto eyodwa siyithupha zegwayini. Hey mina sengiyinazaletha manje. Ake ngibingelela abazalwane Nkosi yami abathi sikhonza uJesu abathi sikhonza uJesus Christ inkosi yafa yavuka inkosi yabethelwe esiphambanweni ngenxa yezono zethu ulibo lokuqala ulibo labakholwayo. Ake ngibingelele abenkosi yokuthula ake ngibingelele abe Prince of Peace ngibingelela abazalwane bonke asuka ezengonyama yomndeni kaJuda. Ngibingelela abaphathi benkolo. Uyabona uma ukhuluma ngamaKristu ukhuluma ngezikhondla zabaphathi benkolo ke lapho. Ake ngibingelela abefundisi ababhishopi bingelela inceku nezincekukazi awusuka ngibingelela abahlaziyi beBhayibheli bingelela abahlaziyi bezwi. Ngithi uMax Makhanya uyaphenduka namhlanje. Mina sengumnguni owumZulu. Bingelela amaZulu kashaka madoda. Ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Ngithi mina sengumnguni owumZulu. Ya. Azilungi izinto manje ngilungisa izinto manje. Nyazi lwezulu engathi uxolo engilicela kuwe lungamkeleka ngiyaxolisa nyazi lwezulu. Nina bakwaShembe ngiyaxolisa kini nonke. Bonke abake ba-offendeka abake banyatheleka abake bathinteka ngithi mina ngumfo kaMakhanya ngisikhondla sensizwa nguMax Makhanya ngithi nina beyindaba nina intatheli zo YouTube ebenikade nithatha amavidiyo wami niwatrendisa ko YouTube nako Facebook ngithi ake nithathe nale video ke nitrendise nayo ngicela uxolo kuShembe nakubo bonke abazalwane bakwaShembe ngicela uxolo esilweni sakwaZulu ubaba uMisizulu ngicela uxolo kuyisilo samabandla wonke phelele kwinkosi yamakhosi kwaZulu ngithi ngicela intethelelo ngiguqa ngedolo lenhliziyo ngithi ngicela uxolo. Lenkani lena enginayo iyo le engenza ukuthi njengamanje ngibone isidingo sokuzehlisa nokucela uxolo nentethelelo ezigabeni ezintathu. Esigabeni sakwaShembe ngicela uxolo, esigabeni sasendlunkulu kuyisilo hlanga lomhlabathi isilo samabandla Misizulu kaZwelithini ngicela uxolo, esigabeni samaZulu as a nation. Imfundiso ke zomlando kaZulu namanguni ngisazozenza ngoba ayikho into wrong ngazo. Kodwa uma kukhona la ngisebenzise khona amagama anenhlabathi mhlawumbe inhlamba while ngihlaziya umlando wamaZulu namanguni ngithi maluju ngicela intethelelo ngicela uxolo. Umlando kumele masudlulisa sudlulise uclean ungenanhlamba ungenanhlabathi. Ngithi ngalawo mazwi ngiyaxolisa. Nakubo bonke ke nje abazalwane ngiyaxolisa. Kodwa la kumaskandi vele ngisazoyifaka induku ngisazosifaka isibhaqo. La kumaskandi ke khona cha sizazokhala bakwethu. Usazokhala nje impela. Kodwa ngixolise la kule igaba ezintathu engiyibalayo. KwaShembe ngiyaxolisa. KwaZulu ngiyaxolisa.
nasendlunkulu kuyisilo awunkosi yami kuyisilo ngiyaxolisa ngithi maluju sengiyamthanda uShembe bakwethu sengiyamthanda uShembe ngicela umnazaletha wami sengiyamthanda uShembe manazaletha ngicela ningi-organizele ngicela umnazaletha manje ngifuna i-album yendlamlenze mayiphuma nge-15 ngizokwenza ividiyo ngigqoke umnazaletha omhlophe qwa ngidansela ingoma zeqhawe lami ndlamlenze ngomhla ka-15 ngizobe ngigqoka umnazaletha ngidansela i-album ngiselebrate ukuxolelwa ngizobe ngiselebrate ukuxolelwa ngidansela ingoma zeqhawe lami ezintsha sha ngomhla ka-15 November i-album ezophuma yeqhawe lami ndlamlenze yingakho ngiyalungiselela kuse-early ngoba i-album yeqhawe lami akumelanga ingcoliswe zinhlamba bakwethu yingakho nje ngicela intethelelo kusa-early ngoba ngifuna ngomhla ka-15 November ngishuthe ividiyo ngigqoke umnazaletha wami othi mina ngidansela ngigidela iy'ngoma ezintsha sha zeqhawe lami ngiqala ipheji elisha manje ngiyaphenduka ngiqala impilo entsha manje bekuyilokho nje zingane zakwethu ngiyaxolisa bogogo bakwaShembe bamaZulu bobaba bomkhulu bomama bobhuti bosisi bafowethu nodadewethu ngicela uxolo ngiyaxolisa ngiyabonga